yes say sika wo ho na mo ayetu and after so no say sika wo me ho na me ba sorry sometimes no I feel say okay mama nye cool na me nhye enkrofo ayo sala wo mo I no to me correction ya na say good I know na me to me bo kakra na me da kotum and ko sika ni be ya so be ya hu say sika ni mood into no which means say me ba wa sorry na say me hu say da wo be sapa na je say no, to be frank, you never be no. That means not just say. Then just say, oh, sad, I send a median money. Just a woman is card man in tin. Tin da was the car, me saka cra, my gentle kakra, I'm this canaba for a cana, best light one, near the Namusa, and you know that ministry cannot yet, number the Mahonian. Who's for ya some more? Sir, I'm a con. I tell you, I say, ma pressure, you know, and you guys are foul. I know people talk a lot. For kasa be obi wo ha otimi hu na ni bo afu because of your dressing no kind of a doctor or the friend saying atare ba ko e ko adwuma 4 years e di adwuma sa why because na nyinu ko secondary school ntina say the salary no the support wo o ko adwuma mu according to them no say etimi sere sa asemi ko school ni bida and now I know what I want and then nyame no ni nyinu mu nyina gu abrochire on fair na ye dey ba and then tire ope and wash car ope no dem do you get my point but yen you tie ni twem be sa and no me person Ghanaian youth na attention TV fans and the followers and the as and say oh you youth you are doing something now just handle yourself do no cry manipa enter wa sekeke you don't have to rush in life o prepare na o mo prepare na want to say obi abodama obi ewu cars accident go you know hold on but to boase as a youth now bo nyankopon paye ade bi a wo ye no se wo de nyankopon din kama ebe ye obetime ton besi dan obetime ton ko esi dan etimi si nti je wo ye na as a youth you have to be conversant with it man so when na titu nya ma me da say yes, as a youth, you have to be conversant with what you have. That's all. Yo, me fasa kunya so ede nyumekwa so yasne esambe tuja me kasa nyumekwa so yasne Queen Basti Foundation. Queen Basti Foundation se na me chemu dada na foundation bi a wotu ho si wo se obeboa afofrofo ne wo a wo ni bi ene njankafo no ntino ebusuafo wo bi bia opese wo de boa sa afofrofo no wobetumi afa number na ye twegunu na wa from na wo ne omodi nkitahudie ewo so se afa na oba abetwe a attention TV na we niguso a ehwe ebusia me wo asembisa ba kwa mpese me bisa menya be mana yasanso de nkomotwetwe no ekoso na nkomo no emu aye de yie na yasanso de biri aye pese ye duaduamu na ye hu ne aye koso ewo ye youth no ya brabo emu ntina ebusiafo yo menya be ma na yensema ye kemu nna no na me pese me sa ebisa se yaka parenting yaka yen sorry ni mo ni in school ni nema ba me pese me hu se as ye awofo no na se ye parent no then na mo betumi aye e de twasa nema we na so na se etumi yi sa nema we efiri na like as a youth no ye na mana se ye ho a ye hu se at least nyam mama me wono de ama me na se nyam papa wono de ama me then na ye betumi aye ama sa nema no etu etwa Mother was a question with this. I hope something she wish you in her share. We are mammy, we papa now, oh, ma. I said, what the man, a year with Japati. Okay. I didn't tell myself on my own Japati. Bible say, baby, with Japati, one, all of a comma. And since I would do my own Japati, I'll come on the walk. And so, no, wouldn't you be a no share? Ebi aso ebi I am for chinere kra ebi didi ebi echi enti enye wo hye but as se wo eja no na oma no hu nyama ni so de wo no na wo de ma woma de wo no na wo de ma woma e da wo bie no wo mu se de betindi da wo ni bie no ese wo mo ti ase enti ti a wo de mo mo fi fiti ase no ese nya mesuro ewu mu eni kwanse ko ba ne se wo ne nkwara wo na wo kwa asore we ja oma no fie what do you expect them to do what I say as I say oma ne eye wo japade woni ko wo mo e bi so mo ne wo daachi
enti no ye besre awofo ne say ye ma no ene ye daachi enti no kwani bia so no ye make sure say mofra na ye tete no ye tete wo nyamhwo mu na ye tete wo say wo mu bebu nipa nyina ma me bi wo ha say obi tia ne ba na ne bu afu enti ma me bu a ye ka ne ba asem enti say ko ba say wo ma me na kene woni wo na wo ba ne to amene mu kura ye be gya no me de say wo boss asem esu na ka person bi sa wo say won say awofo no mu no ebi mu wo ho a ne mba no se na wo kan no oye bibia onkasa ebia oniska na so woni bibi obetime gya ne ba na kwa montine mmema or boyfriend will say on tiano because obenya bibi e free sa be ma no e de abafia ma ne maame no na ne papa no so nya bi edi na exactly na intino me tumo say no so ka ho bia na say sa no na ba shebone no okay o ya sa wo sem kwala no oba we si so me fa ne so oba ne nya fie be facha be we nya fie be du wo twen dunkron on shaka nye juma bi adisika ba enso rugo mu no wa shan tare ane boy edini de bi odisika ba fi sa wo ame no wa mbisa akra ne se na ko sia man se sika wo di fi na wo de ba na de ba na it means wo ame na ngasa no indirect wo nya matured okay sa su ni bi eden e wo but that na want me that again to ba biara nya misuro wo ni manasa wo fo bia na wo musuro rade a antete pa wo mu no se ne ba kwa abonten na odi bi ba obise mu ko hu piefi no I want you on man so no so what I say enti no e ya de se sa wo fo ni sua say your man e no kono de bibi papa ba fi a e ye nyina ye dia okono ko hu so a e ye dia e ka ba enti no ntete a ye de ma ye man say ye nim kra na ye say ye pu bi obetimi ade a kire ye atete ye say na me kan say ma mi bu a ye ntia ne ba obu a ye nka ne ba asem etimi koso wo fi bebre mu e ma me bi ni me bi on komo no say hwe ma me betimi fie say me ma ne ba aduane na ma me na age atu agu ande Shadio, say mamma no, mamma ni bed ya na mamma no ajia to egu. Mamma no so no aduane wi a, no ati bia mamma ne ba ketewa no. Akora ketewa no so fa, no so akwa go to egu. Oh. Atoa so be na nsa na nan, e na mamma no bisa ne ba ne say. Na nti na say mamma bre wa aduane a na wa ko to egu. O say na ma sa so o ma ne ba ne aduane ne mamma kutuku. O ma atwe akora ketewa no fa. Nti no which means ono no o kire ne ba no. So am atwe akora ketewa ne fa. Nti no say ye mpanifo awofo ni yiwo fia. The kind of life I live no, ye mu ni say ye man esunya. Ye mpa bo say da wani akuma wani ana wo ana ba mama ye mo mpa yo because when you say what you share. Mama ye fa bibi ba plan share ye. Me kai me wa bucket so na me ba no o fiti ase no o didi bia na maka say let's pray na maka tell na maka ba ko no ni nti enne no say no o didi na maka say close your eyes and pray or words ni ma do but or reciting ba ko mi na just amen te say o sua wa peke you nti no ayade a say ya ofo no ye practice ya e be boa enkoda no enne emema bebre wo ha o ma wa mutimu obi timi gina ne kunanim na odi na tem woni manim what are you teaching them akora ne besia yeah akora no besia obi wo ha ne kunu se no ne yere e kasa kra no obi timi kasa na yere o be ma timi kasa na yere na ne be esu eye niamum bia ye na wofo na sabi ye nyini kakra no ye da na dinti ana ma mabunu no so e den esua oba timi ko hye mo be 3 days no ba afie ni kunu ba fra na do anu o be se oba no so nyina o ye den because the udi aye no ena uta entene se wa ya from am no ware na se oba so kwa ware na se ni kunu di complain ba se oba no o piepia den na obeka ye o ye ni mire bi no oba na esua so omo se koto ho anu ana entene awofo no ma se ye ma no se dem di kan ke wo ye daachi entene entete wo asese ye dem wo no e ye entete ye papa ye nda suban a e fa di wo ye fie mu na mo fra no so nya bi papa ye de esua nya saade a in fact se ne kwara no beko saa no beko yo minya be ma meda wase na ebusan for se na me kan na let's talk jumedie so na we ni gusu na wo hwe let's talk jumedie de ye kan sem bebre e fa na asetene mu ni ya brabo mu ni ma ya koso e wo ya brabo ni mu na e na ye de beso mu
na ya sanso won sem bisa bi ma pese me bisa me nua be ma na nkomotwetwe no egusu ekonenim yo me nua be ma sikapa biti o ma obema papa bi na me sanso pese me bisa se ewo peer pressure se me na ho ne se na wo kan ni na ekosi no na se na youth no ye ba up na se as a young guy no ba up no say na wo besifa atoto wo niema ana se na wo besifa a planning for a brabo na bibia to me akototin ama ho okay madam ase o kan bible ne fa ba bia refi quotation ne kakra but o se bia bia enso aba no e betwa atwene me tie fo mpamcho mo kope bible na ase mo bi eni ehwe ewo asomafo no ho act the book of Acts baby me nua be ma me ko na me tie fo na bi na ya hwe but what I want to say bia bia enso aba no ye twatwene owie no abesi wo se de so aba no nso no ye yi ho okay na so aba bebre we just say ya ira kakra una bisafo o ya ira bayira de tie no se so be se o da che ye fe o bobra na ni pebuwa wo nya atenatene okay a check yes a check okay tina me kan sa no se de enso aba de be forget awo kan be so de won tie futuo no e be cha na asema ma what I say o ye bagunu o pesa abrabo no be bia despite akwa akodu no udugo bi o had the life of your papa Kennedy Japan o he asofo mpeni forte say pastor Mensa Otabo pastor Ajina Simon se ne ni be bu won ene se na omo ye mo ho eye omo kwa omo ma ye me ye check wo mo tinetine wo mo enti no de me pese you tineti ase ne se na wo pese da chu dum pepe so bi no jitu nse wo ya atenatene wo yo bi obe check what I say akwasa wo mpa se nsuo nto aka se ateche beba okay so what I say enti se na wo pese wa bra bo efe na wo tutu ya bra bo no ye nti no kure ye mu nipa ye mbra ye ho ase na chesa abrabo na ye bo no ye mfa hye etirimu sei mbebe so ye pese ye koduni na ye hie nipa omo ma chere because be pese ye duwo no bi edu ho agyan yo ye da was ye nya check so which means atenatene any checking ni na any okay me papa mu a ren let ma papa mu be bad yeah, just checking you so you check up you okay allow yourself to be checked okay and then you chat to crab pese me this dwumedie anu ye at age be na odwin say ana say age be na odwin say ye plan ya brabo ana say ye feel say ya so say ye betumi aye bibia wo ya brabo okay you can say me can in two ways in two folds okay because it depends ebusu on film okay ebi tie okay ebi tie ande okay yeah ebi kodi bebi ede okay na ebi su kodi bebi esese omo a okay nti no de bia me ka se enye sikani ba ne size ne me na me so enye me size ne sikani ba what I say because me no ujamia me street boy okay Messi so alcohol but sikani ba ujana oba kopreda I need money tinisika obenya se me de ba one day no e bia me hinya be 1 month na me de aba but sikani ba de be 2 days ne de be ba nti nyama afa no nti know where you are coming from okay and think fast okay I say at least 5 minutes bia na wo twen no say e ma ya adwene mu do men pese menya 30 years okay men dey say pese menya 20 years no e be afia film no just a wa boa ho peja okay what to two nyama yi e yes sika ye die no do yuta yaba ye ko di twomo ye benom famu ko twomo ye benom oba twomo ye be frɛ no oh ye ni baba ya ho sika ne nyina hye nti na bia wo 20 years nyame do wonya dwuma bi sika kakra ba started twene ya ma twene no nya dwuma ntam na planning okay say na me pesa me ye investment na wa hyase esusu nti na no de me nka say per particular time I say we dey start life no e be na metima wadom na obuafo at the age of 15 years no we share what do you have to do twene okay twene pe onyankopon so ebe bo nti de
ehia pa no say wo dey start your life na say wo dwene fast na mo nya daw baby you be fan yourself bia no just know where you are coming from so wo baby you feel ba no wa twene antene dey ehia pa twene je na be say every 2 minutes bia na ba se me amo nti every 1 minute bia na wo twene nti adwene no ene ehia ene betumi ama hu se na wo betumi atoto abrabo afọ one ne a sika na ba be no basa obese at the end of the day na ebusianfo ye mreninti ye ntumi nkoye ni mebre aha ni adofo na mintimi nchia memnya be me aso otwa wa no kra me mani ncha na adofo na ye nkoye ni adofo nyina ma menchia me ankasa me see you D4 rekenchi papa one papa show boy nko po nsha ni kese na ye ma me university na bibi amenchia me ankasa me wo fase ma me ya doki nko po nsha ni ye papa na onye ne kesi na menchia Maria de bia no mekoso oba ne dan ono mekosa na nko po nsha ni ze emani mema de ono meko azu me so papa ma asem o e bia na bibi wo ebia no friend ebusianfo me so bibia o sha TV ebusianfo ha na edi dwumedie be ha na mrebe ma me kwan se me fa dwumedie nsi me a meje dwumedie mu chia me a medin a ede meje so ane ekua eje wa ba kope medamase yakram